Sa mukha mo. UTI pa more. Among baso, aesthetic. Di ka plastikan, dahil patanawa. Wow. Ano ito? Yan, sala. Blue. Ay, green. Wala nang habang. Sa mukha mo. UTI pa more. So mao to nakuluran na gyud ang amo ang sabot na mag-party. It's color party. Pajama edition. Pajama ang sabot pero naka-short. Red akong suot so dapat red pod akong dala. Kay NN green so dapat green pod iyang dala. Kay Chinchin blue so dapat blue iyang dala. Black kay Mikay so black pod iyang dala with donuts. Yummy. And naka-pink si Shane, so dapat pink po iyang dala. Muraha jug mga kurik ko murag dili scripted ba? To araw? Me guys, pero among baso, aesthetic. Cheers! 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 Mas lalaki ni kay. Cheers! May drawing. Ano pila kay Melo? Na email. Oo. Ambi daw. Dahil magkuhaan na tanig bugas. Ambi daw. Wala pa email. Naka-wine pa mi. Tapos among baso aesthetic. Charot. Cheers. Cheers. Ayaw. Nagsalig kay wa nagapatutoy ba?